Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Ilisi TV. Muri uyu mwanya rero inkuru iri kuvugwa cyane hirya no hino ku isi ni y'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gufatira Richard James Kabarebe. Ni inkuru itanyuze abanyarwanda mu matwi yabo, ntabwo byabaguye neza nyuma yaho ibirego bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iki gihugu cyakomeje gushinja bamwe mu bayobozi b'u Rwanda ndetse n'u Rwanda muri rusange kugira uruhare mu ntambara zibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse abakurikirana amateka ya hano hafi mu karere bazi neza ibyo iki gihugu kigenda gikora, aho kigenda kigaragaza u Rwanda mu isura mbi yo kurwangisha amahanga, ari nako rero basaba ibihano, basabira u Rwanda n'abanyarwanda ibihano. Aha turavuga bari mu nzego za politike, inzego z'ubuyobozi. Leta ya Kongo yakomeje kugenda ibivuga. Ahangaha ngira ngo ababizi neza bazi perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, ubwo yivugiraga ko atanga abanyarwanda ariko adakunda nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse akavuga ko u Rwanda rwagakwiye kuba rusabirwa ibihano. Ni inkuru rero yasesekaye mu bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda hari ku munsi w'ejo, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri departement y'iki gihugu ishinzwe ubukungu batangazaga ko nyakubahwa General Richard James Kabarebe yafatiwe ibihano. Si wenyine wafatiwe ibihano bishingiye ku bukungu, ahubwo n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka Kingston nawe akaba yafatiwe ibihano nk'ibi ngibi. Ni ibihano rero by'ubukungu. Benshi bari kwibaza ngo ibihano nk'ibi ngibi biba bifatiwe abantu bari mu nzego nk'izi ngizi, ahanini bishobora kugira ingaruka zimeze gute, haba ku bukungu bw'igihugu, ku mibereho y'abanyarwanda, cyangwa se no ku myumvire abanyarwanda bo babitekereza gute. Uyu yabaye minisitiri w'ingabo mu gihugu, ubu yari minisitiri muri perezidanse ushinzwe iby'umutekano muri aka karere k'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri departement ishinzwe ubukungu cyangwa se US Department of Treasury, kuri web yabo bamaze gutangaza urutonde rw'abantu Amerika yafatiye ibihano. Ni inkuru byumvikane ko nyine abantu benshi bagiye batungurwa bakavuga se nyuma yo kuvuga ngo igihugu, nyuma yo kuvuga u Rwanda, nyuma yo kuvuga nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame agafatwa nk'umwanzi w'abakongomani, ariko by'umwihariko umwanzi wa Antoine Felix Tshisekedi ndetse n'uw'abarundi, noneho bijemo gute uyu mugabo w'umugenerale. Ni generali ariko wamaze kuba retired, utari mu gisirikare cya RDF, nubwo nyine akora ibikorwa bitandukanye, ariko uyu mugabo araza guhuzwa n'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko afatwa nk'umwe mu bantu bacura imigambi cyangwa se mu bantu bari kwibere, cyangwa se uko twabivuga abantu bashobora kuba baba icyambu cyo guhuza sosiyete imwe cyangwa se umutwe n'abandi. Bivugwa rero ko ari we nyirabayazana mu bibazo bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko niwe nimero iri gushinjwa kugira uruhare mu gufasha abo mu mutwe wa M23, harimo no kubashakira ibikoresho, kubashakira inkunga, nk'uko itangazo rya departement ishinzwe ubukungu muri Amerika yabivuze, aho bagaragaza ko aba bagabo, yaba Richard James Kabarebe cyangwa se Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 AFC M23, aba bose barashinjwa ibyaha, bakavuga ko ibyaha bashinjwa ari bishingiye ku mutekano muke cyangwa se n'urugomo rukomeje kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ababizi neza bazi ko M23 iherutse kwigarurira ibice bitandukanye by'umujyi wa Goma, ndetse kuri ubu nyuma y'uko M23 imaze gufata umujyi wa Goma nyuma y'imisi 8 gusa, wamanutse ujya no mu majyepfo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Bukavu. Bafata uyu mujyi wa Bukavu, ari naho bafashe ibibuga by'indege, haba ibya Goma cyangwa se ibya Kavumu, ikibuga cya Kavumu. Ibi rero byose byakomeje gukurura umwuka
utari mwiza haba ku ruhando rwa Afurika ndetse n'uruhando mpuzamahanga. Ngira ngo uretse Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gufata icyemezo nk'iki ngiki, Ababiligi nabo ni bamwe mu bakomeje kugaragaza neza uruhare rwabo, ariko nanone bakagaragaza kubogama ibintu Leta y'u Rwanda yagiye yamagana, ikavuga ko idashobora gushyigikira abashaka gucamo abanyafurika, by'umwihariko bashaka kubangamira umutekano w'abanyarwanda. Ni muri urwo rwego rero Leta y'u Rwanda inaherutse gufata icyemezo cyo gucana umubano ushingiye ku butwererane bw'inkunga y'Ababiligi yasaga miliyoni 92 z'amadolari y'Amerika yagombaga gukoreshwa mu bikorwa by'iterambere mu ngengo y'imari y'umwaka w'ibihumbi 2025 2029. James rero Kabarebe kuba yafatiwe ibihano, hari abari kubihuza n'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari n'abandi bavuga ati ariko uyu n'umwe mu bagabo cyangwa se indwanyi zizi amakuru muri aka karere, by'umwihariko uyu mugabo muzi ko yigeze kugira n'uruhare mu ntambara zabereye muri Kongo, nko muri operasiyo Kitona, imwe mu operasiyo azwi cyane muri iki gihugu, aho rero uyu mugabo bigaragara cyangwa se abamuzi bavuga ibigwi bye ku rugamba, uko yayoboye urugamba icyo gihe kugeza ndetse na operasiyo yarayoboye igeze ku ntsinzi. Mu mazina rero y'abangaba yabashyizwe ku rutonde n'iki kigo cy'Abanyamerika harimo Lawrence Kanyuka. Uyu nguyu ntabwo amenyerewe mu rwego rwa gisirikari, ariko azwi nanone nk'umunyapolitike we, bikaba bivugwa ko afite na sosiyete zikomeye ku mugabane w'Uburayi nko mu Bwongereza ndetse no mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibi byose rero byamaze gufatirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri departement y'iki gihugu ishinzwe ubukungu. Hari abari kwibaza ngo ese bigenda gute kugira ngo umuntu afatirwe ibihano mu rwego rw'ubukungu? Hari igihe ibihano nk'ibi ngibi biza, ariko nanone imyumvire abantu bakwiye gusobanukirwa neza, bakamenya ko ari ibihano by'ubukungu ku muntu ku giti cye, hakaba n'ibihano bishobora gufatirwa igihugu. Ibihano rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gufatira retired General James Kabarebe ni ibihano bishingiye ku bukungu, ariko akaba ari ibihano bitafatiwe u Rwanda muri rusange. Ibi rero n'ubundi ngo bikaba bitabaye ubwa mbere, cyane cyane ko uyu mugabo uzwiho gutegura urugamba ndetse no kugira uruhare mu ntambara, ni umuhanga ku bijyanye n'intambara. So ubwa mbere rero yabavuzweho kuba n'ubundi ibihano nk'ibi ngibi cyangwa se n'ibindi bihano muri rusange yaragiye avugwaho kuba hari ibihano yagiye afatirwa, ariko kenshi ibyinshi bikaba byararangiraga nta resultat bitanze. Abantu rero nyine bakomeje kwibaza ngo ese koko James Kabarebe ibihano yafatiwe biraza kugira ingaruka ku bukungu? Ese biraza kugira ingaruka ku banyarwanda muri rusange? Ninde bigiraho ingaruka? Ariko nanone kuba byibuka neza bazi ubwo hari abayobozi batandukanye, abanyamategeko batandukanye, muribuka nk'uwitwa Jean-Louis Bruguiere nawe wigeze kugira uruhare mu gushaka gusabira u Rwanda ibihano, ariko nanone u Rwanda narwo rubihuza n'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rukavuga ati ibi ngibi bishingiye ku mutekano. Ibihano dufatirwa cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isabira u Rwanda akenshi uzasanga bishingiye ku mpamvu za politike. U Rwanda rwo rugamye ko impamvu za politike hagakwiye kubaho ingingo zishingiye ku biganiro cyangwa se gukemura ibibazo binyuze mu nzira z'ibiganiro, kuko ahangaha Leta y'u Rwanda naho yagiye inagaruka kuri ibi bihano, ikagaragaza ko n'ubundi gukomeza gufata ibihano bidashobora gukemura ibibazo bigaragara mu karere u Rwanda ruherereyemo, bigaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko abagiye bavuga bose, haba ambasaderi, minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe yabigarutseho, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Laurent Makuru nawe yagarutse kuri ibi bihano byafatiwe James Kabarebe. Impamvu turi kuvuga James Kabarebe nuko ari we kuri hano mu Rwanda, ariko ku ruhande rw'umutwe buriye wa M23 nabo baraza kugira icyo bavuga binyuze ku muvugizi wabo Lawrence Kanyuka nawe wafatiwe ibihano nk'ibi ngibi, ndetse kugeza ubwo we
bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi cyangwa se kampani ze na sosiyete ze zari ziri mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse no mu gihugu cy'Ubufaransa zamaze kuba zifatirwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Rero barashinjwa iki? Nta kindi bashinjwa no guhungabanya, barashinjwa kugira uruhare mu guhungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se DRC yatangaje ko mu basaga 4,000 bashobora kuba baraguye muri uriya mujyi bose ari abasivili. Ibiro byahise bifatwa nk'icyaha cyangwa se bimwe mu bigize ibyaha by'intambara, ariko mu by'ukuri ku bandi umutwe wa M23 ukagaragaza ko hari abantu bapfuye, ariko abenshi bapfuye bari abasirikari, na cyane cyane ko uriya mujyi wari urimo ingabo nyinshi, zaba ingabo zirimo FARDC, ingabo zirimo Wazalendo, ingabo z'u Burundi, ingabo z'abacanshuro n'abandi bose baje kwifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cyayo FARDC mu kurwanya umutwe wa M23. Uyu mutwe ukomeza kugaragaza ko uharanira uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda badahabwa uburenganzira bwabo ku butaka bwabo. Aha rero niho ruzingiye, bisa nkaho ariho ikibazo cyakomeje guturuka, ndetse Kongo igakomeza gushinja u Rwanda, igashinja haba leta zunze ubumwe za Amerika, ibihugu birimo Ubudage, Ababiligi, bakomeza kugenda bagaragaza ko RDF, igisirikare cy'u Rwanda, ari cyo kiri kugira uruhare mu kwigarurira bimwe mu bice by'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha rero akaba ari naho bahera bavuga ngo u Rwanda rwavogereye ubusugire bw'ikindi gihugu. Ari naho rero ngira ngo nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uriya mama witwa Tereza, agenda akoresha uburyo bwose. Ubu ngubu iturufu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite ni yuko bagomba gukoresha uburyo bwose, bakanyura mu nzira zose zishoboka, bagatanga amafaranga bishoboka kugira ngo bahindanye isura y'u Rwanda. Ariko nanone ni twabura kugaragaza ko ibi ngibi binyuze no mu kiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame we yivugiye ko uko byagenda kose abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, u Rwanda ruri maso, abashaka kwangisha u Rwanda, abafatanyabikorwa b'u Rwanda, abo baribeshya kuko murabyibuka neza binyuze muri gahunda ya Visit Rwanda, u Rwanda Visit Rwanda, u Rwanda rugira n'amakipe arimo nka Arsenal, Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage. Ahangaha Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo yagaragaje kugenda agaragaza ko u Rwanda rubangamiye amahoro ya Kongo, bityo ko aya makipe yo muri ibi bihugu cyangwa se n'indi miryango itagakwiye kuba ikorana n'u Rwanda. Akenshi rero ukibaza izi raporo zitangwa, ese ababijyamo bo bashingira kuki? Ukuri kuba kuri hehe? Baba bakoze ubushakashatsi? Ni ikintu rero gikomeje kwibazwaho n'abatari bakeya. Ahangaha rero tugarutse ku bijyanye n'ibihano bya Retired General Kabarebe James, ahangaha nyine bya abantu bakomeje kugenda bavuga ngo ese koko uyu mugabo wakunze kuganira n'urubyiruko ndetse akarukundisha gukunda igihugu, akababwira ibirimo ukwigira kw'abanyarwanda, uko abanyarwanda bagiye basobanukirwa. Ahangaha buri munyarwanda wese aho ari kwibaza ngo niki kiza gukurikiraho. Ese kuba General Retired James Kabarebe yafatirwa ibihano nk'ibi ngibi biraza kugira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda, cyane cyane ko yafatiwe ibihano na departement yo muri hariya Washington DC, departement ishinzwe ibijyanye n'ubukungu. Ariko ababisobanuye bagasobanura ko ibihano nk'ibi ngibi byafatiwe umuntu ku giti cye, atari igihugu muri rusange. Ariko nanone u Rwanda ntabwo rushobora kurebera ngo ruceceke, kuko biba ari impungenge, ni impungenge kuko nibe ibihugu birimo nk'Ubwongereza ejo byahamagaje ambasaderi w'u Rwanda hariya mu Bwongereza Johnson Businge, uyu munsi Ubudage nabwo bwahamagaje ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cy'Ubudage kugira ngo batange ibisobanuro. Bakibaza ngo Ububiligi bwo kuki butanyuze muri iyo nzira ya diplomasi, icy'ingenzi kwari ugufata ibihano cyangwa se ni ibikangisho nk'uko umukuru w'igihugu Paul Kagame yakunze kugenda abivuga ko
ko atazigera atinya cyangwa se atazemera guhara kurengera uburenganzira bw'abanyarwanda no kurinda ubusugire bw'igihugu, kabone niyo bamutera ubwoba bushingiye ku bihano ko ibyo byose bitazabyemera. U Rwanda rero narwo rukomeza kugenda rugaragaza umurongo ruhagazeho ku bijyanye n'ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho atari ubwa mbere si ubwa kabiri rukomeza kubivuga kandi ruzakomeza rubivuga, ruvuga ko abakongomani cyangwa se abagize umutwe wa M23 naho bahuriye n'ibivugwa ko abawurimo ari abasirikare ba RDF, abagize igisirikare cy'u Rwanda. Turi kuvuga kuri James Kabarebe wahoze ayobora ingabo z'u Rwanda hano mu Rwanda. Inzego zitandukanye nazo rero zagize icyo zibivugaho hano mu Rwanda, haba umuvugizi wa guverinoma ku rwego rw'igihugu, haba minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungire, abo bose bagarutse kuri bino bihano byasabiwe nyakubahwa General Retired James Kabarebe. Nkahangaha Olivier Nduhungire yavuze ko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze ko ibihano Amerika yafatiye James Kabarebe imushinja uruhare mu ntambara ya M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ibintu biri aho gusa bidafite aho bishingiye, ndetse ko nta ruhare na ruto byagira mu guharanira amahoro arambye mu karere. Minafete hano mu Rwanda ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yagaragaje ko iyo ibihano biza kuba byakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aka karere hari kuba harabonetse amahoro mu myaka myinshi yashize. Iyi minisiteri yabitangaje ku itariki ya 20 mu itangazo yasohoye nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaje ko yafatiye General Retired James Kabarebe usanzwe ari n'umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ibihano biri mu rwego rw'ubukungu. Amerika rero yashinje General Kabarebe kuba umuhuza wa guverinoma y'u Rwanda n'umutwe wa M23, yanafatiye ibihano umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka, uyu nawe afatirwa ibihano bishingiye ku bukungu. Twagiye tubigarukaho ko zimwe cyangwa se bimwe mu bikorwa bye yari afite mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse no mu Bwongereza Amerika yamaze kubifatira kubera ibi bihano. Uyu mugabo avuga ko uyu mugabo yagarutseho avuga ko kubera ibi bihano uyu mugabo yafatiwe. Leta y'u Rwanda rero yanenze ibihano Amerika yafatiye General Retired James Kabarebe imushinja uruhare mu ntambara nyine y'umutwe wa M23. Murumva ko abangaba ari abayobozi bagiye babigarukaho, harimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yagarutse kuri ibi ngibi, akomeza yongera kugaragaza ko u Rwanda nta hantu ruhuriye n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ko abagize umutwe wa M23 ari abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, kandi ibi byose abanagaruka kandi kuba ibibera muri iki gihugu bituruka ku mateka yaturutse ku bukoroni, harimo Abadage ubwabo ndetse n'Ababiligi. Rero kuri uyu wa kane nyine nyuma y'uko iri tangazo ryari rimaze kujya ahagaragara, aba bose ari umuvugizi wa guverinoma, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, babifite mu nshingano zabo cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange gusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ibi bihano bafatiye umwe mu bayobozi bakuru b'u Rwanda bitanyuze mu mucyo. Abenshi gusa bari kwibaza ngo ese ibi bihano mu by'ukuri nibiza koko kuba bishyizwe mu bikorwa cyangwa se byashyizwe mu bikorwa nk'uko Leta y'Amerika yamaze kubisabira, abangaba bizagira ingaruka ki ku bukungu bw'abanyarwanda, ku banyarwanda bizagira ingaruka kise kuri aba bayobozi, haba James Kabarebe ndetse na Lawrence Kanyuka. Uyu nguyu wamaze kugaragazwa nk'umwe mu banyuzwaho amakuru cyangwa se utanga amakuru kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu icyo yashingiyeho cyane ntabwo azwi cyane mu ruhando rwa politiki, ariko azwi nk'umuvugizi wa AFC M23. Ibi rero bikaba byabaye intandaro yo kuba afatirwa ibihangano, niyo intandaro kuba afatirwa ibihano, na cyane cyane ko we yashinjwe
bishobore kuba umwe cyangwa se nk'icyambu gishobora kunyuzwamo amakuru atuma M23 ikomeza nayo kugira ubuzima. Aha rero turakomeza kubakurikiranira n'izindi nkuru zigenda ziboneka, update zose ziza ku bijyanye n'ibihano byamaze gufatirwa aba bagabo, yaba General James Kabarebe na Lawrence Kanyuka. Tukaza kugenda tubashakira n'andi makuru, tubashakira amakuru aza kugenda asoka, kuko ubu ngubu uretse inkuru ziri kwandikwa mu Rwanda, hari amakuru ari kwandikwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muri Afurika, hari n'ibindi bakongomani banditse. Ariko ibi byose nyuma y'uko Leta y'u Rwanda binyuze mu muvugizi wayo Yolande Makoro ndetse no muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ibindi biza kugenda bikurikira nyuma y'ibi ngibi cyangwa se nyuma y'iri tangazo, natwe tukaza kugenda tubibagezaho mu biganiro byacu biza gukurikira. Bye bye and ciao ciao.